Petmina, fudbaleri vo beli dresovi pred golot na Filip Mađarski. Centar, šut na Neno, dobra topka i 100% šansa ne koristi Jovica Trajčev. Izveden je kornerot i golema šansa ne koristi Metalurg. Od Torplan se ufrli Lazarevski. Će se konsolidirati zadnite igračite od zadnata linija na Metalurg. Petrov, prekrasan šut. Iliovski, prekrasno za Velkovski, među dvajca igrači i na tamu Velkovski, prekrasna intervencija na Mađarski. Pev, dodavanje povtorno za Kostencovski, udar, prekrasan šut, međutim ova topka samo za nekoliko santimetri mi na kraj levio direkt od golot na Mančevski. Сега greška na Tadić, bjega Pandovski, ima prostor za centar šut, evo je napravljena topka, čeka Petrov, no direktno se pokloni, so muja podari praktično topkata na Mančevski.